On kunigol Санкт-Петербургу koydum. Kıdan kaldık. Onu biraz университет битигер идет. Васильевской островтен. Ирге квартира наймастывыт. Та суккатыга таастымнаа. Бу ону көрөн бу көрөйдөбүт. Кикия барда бар. Телевизоры да бар. Туалеты да бар. И корындак. Бу. Трудно таксоверие. Санкт-Петербург коротко. О, иду когай. Эскалатор. Отель Парус тапсаммат. Бу не бериш. Бүтүнүн бирини беригиштер. Сатоваллана университетская ден, манна булуса тула барата университет институт. Школа машин кыра ниваны умататыгыт. Оны бери устун Петропавловска крепостька барды. Bu ayılgata Ayağın maçları göre o var ya. tutulbağa tutulluğut cevabı var. Bir de çok cevap vardı. Ortacılar. Петропавловская крепость. Санкт-Петербург тоже делает бы. Ага. Зимний дворец Костеров. Зимний дворец тоже. Bölge karar tur. Onu ilgin restoran umur butsa. Cevap vardı. Петропавловская крепость. Под командорами. Петропавловская крепость. Когда? Бар. Bu Mostan'dan doğru günde. Masaj yapıyorsa göre. Muzey artilleri dedi. Battıgar doktor dedi. Artilleri müzeye Artilleri müzeye kurur. Onu ne araba. Kıza vaktinde zaparka diyecek. Günah bağ gün turan kalan rasmını çöğüy. Bu zaparka geldi. Zaparka falan. Manna kim vardı? Karçağına. Ortada dütten. Karçağına öyle. Ortada dütten yağlı. Ortada dütten. Nevini görün var yerde. Abi hangını isterim. Yeni hara. Ana mutfağa harma. Mohon kariyo. Karağa bastı be. Karanlık mı? Doğru. Hadi sorular durdu. Kamerunskaya. Kazalar. Tamam vallahi. Adres bilgi istiyor. Adresin. Bu vallahi kuma gidecek. Ne oldu? Bakın kadar. Пеликаны. Ленинградский зоопарк идет. Hani onu hiç sen başladın.
Зоопарка, Ленинградский вокзал, на неком топ-парет. Аттракцион детский. Бітті ола кыллар бар. Ага. Aftan. Казанская собора кален скамейка алыр. Не надо. Инженер. Инженер хелкени бар. Киga туга. Магазин гитер. Букет. Вагана. Казанский собор. Казанская собор. Это. Невер вагана памятника. Бар. Монтачева строит эти. Во. Б. Кутуза памятника бер. Картиш. Бензин варашнилер кибет. Лёшовой повышеканье. Александрийское столбатное Бохаван Мараневич. Министр Bundan sonra müze basılı figür durardı. Bunda kadar. Ya betul. Vallahi toha kalbi. Bu diğer kopkaların hemmet. Не va рецептер. Peter kopkaların hemmet. Bu kim urut tençakası sotu tutuyorlarka Egipet Rafta da belakta skif Skipleri. skifleri. Vaktanı öğretti. No niye ne kıratır. Elgiyenin ve okların diğer kopka konuna yemek. Tıkama konuna. Hareket ya. Elgiyenin. Yok, dük eteşacı tutup patravit Orada bir şeyini test yapıyorlar. Diğer kopkaların bir de İstanbul var diye. O Irak kaçtı. Bir şey dedin kahve. Bu. Dörtsoy mostandan torut. Bu bildiğin Bu kadın sınavlara 9 müha kıyın kurduk. Pensionerlerge skidkalar olurum. Geçalarım vardı. Ol. Bizde. Dedi göster. Bu Nevan'dan metro var abi. Başı dilinden kısmı. Ol metronun var bu kadar. Lamana sapayı. Önce ne? Lamana sapayı diye. Diğer tüyde. Bu dilinden. Bu Neva dilin bulaydı. Alakay olun. Olandan işçi. Metro. Onun metro. Bir şey yiyecek. O kısmı oturuyor. Ayakta değil. Странная колонна денег. Як туда. Мост на К9. Бежевый мост. Мостом Тората ты. Бежи мост от Тората.
университет садакастар батаханан бие атайбит бар. Орсади. Bu da hır bile Pushkin pamятник turardı. Bu Pushkin adının üniversitesi de. Mantıklı vardı. Pushkin adının üniversitesi. Раз университет turardı. Педагогический институт. Архитектура института var. Yani en kötü. Bir tebrik gösterdi. Техник бар burada. Здравствуйте. Маны Тючков моста келехтады. Ол аттанын бары тепит. Асты вот Тючков мостады. Öbür kelle. Тючков мостады. Bu anın var tepit. Мостандан тоха вода. Петропавловская крепость. Ну, зоопарк. Боннанын метро ме барар бутта. Биле. Метро так биле. Подземный ход бар эти. Анда кираган биле эскалатор. Это метро это была Петропавловская крепость, которая эти. Кемерден аттак метро станция. Мостына Тючков мостына тора тапкана. Там туристлер да халдар ол үйде. Экскурсия бар. Неве эрсесті. Бұл бейе тоқса таққан әрәбет. Одар тоққа таққаты Финский заливта. Финский заливта лаха. Петерговка бар. Сибирь мосты деді. Уже Финский залив пытался, да? Петергоф перестали когда-нибудь Ахтару моста делать. Пассажирский причал. Причал, как он видит. Уже чувак, перейдем туда. Мы тоха калет. Видеорунан Петерговка, вот Финский залив. Кронштадт рыбалах. Естественно. Петергоф. Петергоф караварах. Кашна, Петерговка бар. Пенсионердерге скидкалар атабыз. Пенсионердерге скидкалар. Ети. Анахтаны говорящие там. Есть моста даже. Антано. Ну, моста и туда иди. И тоже не важно. Как будто не было умышленно.
Kökelüyor bakarı var diye. Ondan belki. Ayuu, saat. Saat. Finski de değil pistir. Bir Петергофка geldi bit. Burada restoran var. Restorana kafe gitti bit. Ondan restoran var gittiler. Bu buranın evet. Bu turda. Bu vardı. Hı? Onu bakıyorum anne kastıydı. Ama bu var bu restoran. Restorana girerdi bit. Sığını bağa çöydürü yükümeye koğun. Ağalınız çay. Oğlayın bunda kafe var. Bistro yanında. Aha da bu Peterburg'da. Bir eski çay yıldı bu. Bir eski. Bir eskilerin Karnovka Sultan. Ne çay. Bu Finski zaliv kastır. Finski zaliv vakti gerçeği. Ağaçta büyük oldu.
Я говнан Петербургка келе һәҗәбет. Петербургдан келдик. Бу рукур астагылар сантаннан кара, миннәр җәйләрен кара калды. Бу музей булган кара, Петербургский музей. Тоскинто вага чыгай. هذا هو هذا التكرار من كان أحسن هذا هو صنع جديد مثل كبروت الناس وخمس حدث المدة Петербургка һәҗәбет бу. Финский залив костер. Доктор. Пристань. Волан Финский залив. И Москву, Санкт-Петербург. Вот Клурстанин. Кайда метеор турар. Сибирь метеор турар. Метеор турар. А вот Финский залив көрінді. Ну, блин, күн болан үлелер бақы тұрды. О, фонтанны турбата оғытатты. О, Петр Первый памятник ұрабадды. Пушкин қандық қоғандыры айбыта. Сұрай бұта. Мұнна. ветер. Мұнна қандық барыты. Кенегелері, ең бағалары қандық кенегелері өтті. Қандық кенегелерін ақтық кене Пушкины. Золотая рыбка. Петербургтан тақсан желері тұрады. Ол Крымштадт көстен тұрады. Вот мында
Beta Ari. Gracias. Beta Ari. Таны да кирекер соқ болады. Ол метеорда кетайын туралы. Атомный электростанция gösteriyor. Все, он маяк тұрады. Bu böyle doktorun beskiri. Bulak bağa yanıdır. Nasıl dersin o bulaktır? Ağın ki bulağa yönetiyor. Ağın... Ну, который 184. Финский залив. Город Манамегриб. Опыт залива. Военно-морской флот. Новый день, и машины туда-сюда. Раз уж солнцу вставать не лень, и для нас значит ерунда. Муравейник живет, кто-то лапку сломал не в счет, а до свадьбы заживет, а помрет, так помрет. Я не люблю, когда мне врут, но от правды я тоже устал. Я пытался найти приют, говорят, что плохо искал, и я не знаю, каков процент сумасшедших на данный час. Но если верить глазам и ушам, больше в несколько раз.
Boğulana Yusupov жетин көрөкөлүбүт. Юсуповский дворец тен. Аттах музей. Рукко меценат Санкт-Петербург олорого дебит. Жетин көрөкөлүбүт. Бу коскобула стенага янан туралар бул портреттер. Дилке түрөбүт Юсуповтар. Портреттер туралар. Рукку бит. Араб амуктар бит. Келен оксойбуттар Санкт-Петербурга. Бу буланы гостевой зал. Антон Буланы тоха кетти. Обеденный зал. Онна жану көрсөлөр. Онна агыр костур. Баратолог махананы оголу тестенете птолога мастарын буланы бу озордан оңорлар эт. Онда дүнөн вактымыт. Зал покоя. Зал покоя каминleri kokulu. Bu biblioteka kohor kiddi bit. Скаптыра. Луханын кенеге бага турар. Приятный кос бара бит. Буланы сунар. Костора. Душ. Бассейн. Онна бу туган арабский орнаментный оголут. Кенетин узура ем барда мусульмандар. Доктора стилине оголут. Тойт хакендер урукку көрүп Умустара мусульмандар бит. Антон келен православный верен болар. Бул ана концертный зал. Бедер концерттер заллары да. Концерттер заллактар. Бу дворец Юсупова характырит. Бу аннык. Нырыкты. Мусульмандар бит. Музейге килер турабыз. Михайловский дворец. Так, ребята, посмотрите, чья шапка. Интересно, да? Внимание, серенькая, тоненькая, Бұл тоқа келдібіт Михайловский дворец келдібіт. Русский музей. Онда картиналар балар, атыр бұт художниктар картиналар балар.
Русский музей императора Александра III. Я хотела бы увидеть большую коробку с костями и красками. Да, увидели? Деревянная, с таким выдвижным ящиком, да. И вот как бы, когда мы увидим эту коробку, мы посмотрим, как бы, да, чуть ниже, мы видим прекрасные черты лица, золотые волосы. Художник, в образе которого Карл Толстой изобразил самого себя. То есть последнее небо. И в большой исторической картине перед нами автопортрет великого Карла. И чтобы мы с вами не сомневались, во втором верхнем ряду развески в прямоугольной раме овальный автопортрет Карл Паулюс, только в 1833 году изображенный, а это... Как бы творог автор. Холст и масло. Жаннары. Кыры. Тух. Ух, тынақ жандар көтіғын талып дер. Крест. Тұр. Крест. Это же Неаполь. Переход Суворова через Чертовый нос. На там землянь. Ой, да. Музейдері көрен бірамыд бұл қосу бітер барыне. Апа, бana тренировка надерешь. Как-то бег. А? Охара, тяхап. Опсай бұл Санкт-Петербурга 3 күн хүрітті бұд, 3 күн қонны бұд. Ол күні егер бұл сүйрүйінден хүрітті бұд. Музей bağı gördüğüt, Petergov gördüğüt. 2-4 muzey gördüğüt. Opsay.